hari update mbonye ikomeye cyane kuri Rayon Sport ngo Rayon Sport yinjije miliyoni 148 kuri stade. Inabona miliyoni mu bafatanyabikorwa umva ukuntu ibintu biryoshye tuve kuri Rayon yabonye ngo miliyoni zigera kuri 63 mu bafatanyabikorwa total iyi match ya Rayon Sport miliyoni 214 yo ngo yishyuye miliyoni 30 zijyanye n'ikiguzi cy'ibintu yakoresheje ubwo yabitse miliyoni 180 yego muri izi 184 igomba gukuramo 86 ikazisha abakinnyi mu birarane by'amaritoma bigaragara ko hafi nka miliyoni 98 hafi ijana Rayon Sport igiye kuzibika hagaze neza cyane urumva ni imishahara y'amezi 2 12 ndetse n'ukwezi kwa icyo tuganira tariki 14 Nzeri 2024 nibwo Rayon Sport yagombaga kwakira ikipe ya APR FC ku munsi wa gatatu wa shampiyona y'u Rwanda kubera ko APR FC yari ifite umukino w'ijonjora rya nyuma rya CAF Champions League n'ikipe ya Pyramide yo mu Misiri. Byari tariki 16 Nzeri nibwo APR FC yagombaga gukina uyu mukino warabaye ndetse birangira n'ikipe ya APR FC isezerera mu mikino ya CAF Champions League. Uyu mukino kandi wongeye gusubikwa ubwo ikipe y'igihugu Amavubi yari irimo kwitegura imikino yo gushaka tike y'igikombe cya Afurika tariki 14 Nzeri 2024 na tariki 7 Ukuboza 2024 ni iminsi 84 abakunzi b'amakipe yombi bategereje ko amakipe yabo yesurana mu mukino w'104 kuva mu 1995 bahura bwa mbere. Gusa umunyarwanda yabivuze neza ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, ariko kandi yarongeye ati iminsi ba myinshi igahimwa n'umwe. Tariki 7 Ukuboza 2024 wari umunsi w'ubukwe. Ntumbaze ngo ninde waroje gusaba cyangwa se ngo ninde waje gusabwa. Niyo munsi w'urugamba rw'abakiye hagati yabo. Uko umwaka w'imikino ugiye gutangira buri wese aba yifuza kumenya igihe azahurira n'undi. Derby de l'Amérique Corine ni umukino kandi werukaga kubera kuri Stade Amahoro mu myaka ine yari ishize. Amateka yari yanditswe mbere y'uyu munsi umwe. Amatike 44,000 yari yashize ku isoko. Nyuma y'iminsi myinshi amagambo ari menshi ku mpande zombi ku bakunzi b'amakipe yombi. Umunsi wa nyawo wari kuwa gatandatu. Umukino wagombaga gutangira ku isaha y'isa 12 ariko abambere wo ku isaha y'isa 3 za mu gitondo abafana bari bamaze kugera ku marembo ya Stade Amahoro. Gusa nanone ibyivugo byari byinshi ku mpande zombi. Umukino tweka twiteguye inshuro nyinshi, urabese bawusubitse inshuro nyinshi. Umukino uje twarawiteguye, umwuka ni wawo ni mu ikipe yacu tumeze neza. Rayon Sport murabizi maze imikino 10 tubona amanota yose. Uyu munsi ni ukuyongera ku yandi. Uyu munsi ni umukino wa 10 turongeraho ku yindi. Kandi nero ni ya yindi nabo barabizi. Ukwijijisha nabo barabizi. Ngendi kwibaza aravuga ngo bamaze gutsinda imikino 9. Iyo mikino 9 ari ikipe ikomeye yazibahuye nayo. Ubundi abafana banyabyondo bafise ntabwo babazi ukuntu gahunda zimeze. Ubu nibwo bagiye guhura n'ikipe ikomeye. Bivuze ngo nibwo igiye gutangira shampiyona ubu. Ndamukubita hano mu mahoro ibitego 2 ku busa. gutsindwa na Rayon Sport nagasuzuguro kabi, nagasuzuguro aho kugira ngo dutsindwe na Rayon Sport twatsindwa na Rutsiro n'amakipe yose akadutsinda. Saa sita zuzuye nibwo umufana wa mbere wa Rayon Sport yakandagiye muri Stade Amahoro. Guhera kuri icyo gihe kugera ku isaha y'isa 11 abantu bari barikirimo kwinjira. Gusa imbere muri stade kanyamuneza kari kose. Umva umufana ukumva n'umuziki. Amasaha uko yagendaga yicuma amakipe yombi yasohotse mu rwambariro. Bisa nkaho bitari bishya mu Rwanda ariko ntago byaherukaga gukorwa. Abakinnyi b'amakipe yombi basohokanye abana mu gihe bari bagiye gutangira umukino. Abakinnyi ba Rayon Sport n'aba APR FC basohotse mu rwambariro bafashe ikiganza abana bari bateguwe. Saa 12 Stade Amahoro yari yakubise yuzuye 45. Abafana ba Rayon Sport bicaye mu gihande cyabo ndetse n'aba FC bicaye mu gihande cyabo imbere ya Minisitiri w'Ingabo Juvenal Mariza Monda n'umuyobozi w'icyubahiro wa PRFC akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Ni bamwe mu bitabiriye uyu mukino. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri wa Sport Nyirishema Richard na Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Budara ni bamwe mu bayobozi bari bitabiriye umukino. Abatoza ku mpande zombi babanje mu kibuga 11 babo beza. Robert Nyanze guhindura ikipe itsinda kuko yabanje 11 bari babanje mu kibuga bw'ikipe ya Rayon Sport yatsindaga Muhazi United ibitego 2-1. Ku ruhande rwa Darikonovic na PRFC yarahinduye Ruboneka Jean Bosco akirwa ku gatebe k'abasimbura. Isaha y'isa 12:1 nibwo Murindangabo Moise yatangije umukino. Mu gutangira umukino amakipe yombi yatangiye yiganaho, ariko nanone wari umukino urimo amakosa menshi mu kibuga mo hagati. Amakarita y'umuhondo ari menshi, gushondana n'ibyo byaranze uyu mukino. Gusa mu kibuga nta byagaragayemo bikomeye uretse kufura ya Nibizi Ramadani yashoboraga kuvamo igitego cya PRFC. Yatewe umupira ugakubita igiti kizamukavamo.
Rayon Sport nayo yabonye uburyo bubiri bukomeye bwabonwe na rutahizamu Nganye ariko ntaboneze mu izamu ryarimo Baver Nzira ndetse n'umupira Alisane yakoze bamwe bakemeza yuko ari penalty ariko abandi ntibabyemere. Igice cya mbere cyaranzwe no guhangana hagati y'abatoza muri tactique zabo ndetse byanagaragaye ko ikipe ya PRFC yari yarushije ikipe ya Rayon Sport. Igice cya kabiri gisa nkaho Rayon Sport aribwo yagarutse nubwo uburyo yabonye tigeze bubyaza umusaruro. Iminota 90 yarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Ubu umukino wa 27 aya makipe amaze kunganyamo bahura ariko kandi 45 byari kuri Stade Amahoro. Ku minota 24 barahagurutse bakomera amashyi perezida wa Repubulika Paul Kagame ko yaravuguruye Stade Amahoro ikagera ku 45. Abanyarwanda bakaba barimo bareba uyu mukino bishimye ariko kandi bakanamushimira uburyo yongeye kuyobora abanyarwanda muri manda y'imyaka 5 igiye gukurikiraho. Ibyo byose bikaba byarabaye muri 2024. Nyuma yo kurangira k'uyu mukino abakunzi ba Rayon Sport ngo ikipe yarabacitse ariko kandi ngo abareba neza ngo bazongere barebe neza iriya penalty niba yaravuyemo kufura. Ariko mu bigaragara bya APR yanche reka nkubwize ukuri abakinnyi yajemo ikintu cyo gutinyana ariko ubundi wabonaga ko nyirusha kipe turacika ni ukuvuga APR yakinye neza ndayifelicita Rayon yakinye ikipe irancitse banagerageje uretse ko hawe n'amakosa menshi bakwanza mbere na mbere babanze barebera afite uwo ibereye muri surface de paration hari iri penalty kuko ukoreye muri surface de paration hari ikintu gusanagaye ni arbitre uriya mu hagati yagiye nawe agira amakosa cyane ariko bose bakinye neza pe. ku munota wa nyuma umukinnyi wa PRFC yawukoze ashyira inyuma hariya ku papori penalty ariko muri make turashimira ko umupira wagenze nta rwaserera nta n'ikindi cyavutsemo. Turashimira umutekano w'igihugu. Robertinho kuva yagera mu Rwanda ngo wifuza guhora akina derby buri cyumweru yarijeje abakunzi ba Rayon Sport gutsinda mukeba wabo ngo arishimira inota rimwe yakuye ku ikipe ya PRFC. Listen, today you spoke me. Uravuze uyu munsi ngo n'inota rimwe amanota 3 n'amanota 3 gusa intumbero zanjye za buri gihe no gukina neza ndetse nkanatsinda. Ntabwo uzigira ubona uko ukunda Rayon Sport yitwaye. Urakoze cyane abakinnyi banjye bakoze ikipe ndayishimira kuko ni ikipe nshya n'abakinnyi n'abashya n'ibitekerezo bishya. Ibyo rero ibyo bizatuzamura imbaraga. Uyu munsi turishimye cyane ku kazi tumaze gukora. Ku ruhande rwa PRFC abakunzi bayo bari barakaye ngo kunganya n'ikipe itabasha gutera mu izamu. Banza gufelicita Rayon Sport kubera ko niyo kipe ikoza amateka. Abanyamakuru muze kwandika breaking news, niyo kipe inkuye hinota mu mahoro kuva yavugururwa. Piramide yaraje ndayigarika, Azamiraza ndayigarika, ariko Rayon Sport koza amateka. Kipe ntabwo incitse nta nimwe yacitse ndi hariya. Kigaragara cyo umutoza wacu we n'ubu arimo arabeshya afata umukinnyi nka Chidiyambere niba Chidiyambere hari imbara ntakamuzanye ngo twikinire umupira dukubite umurego. Rayon Sport ni nka 60 kacu gahinda kenshi cyane sinzi ko ndi bwanataye mugere mu rugo kabisa. Gukina ikipe y'indembe nk'iyi ikipe idashobora gutera mu izamu shoti na rimwe ukagicuna kimwe nta mwataka na hagati nkanganya nayo kwe habaho ikipe kuza ikina yihamba.